Abashabiki waite atuko tinesenga likosia masa kuongela ni na aite anaina kiveti na kiveti kiwila cha ndiye nilikuwa na venye kiveti kiwila cha ndiye yani cha liuka yase omumbiu amokone yesimo na amuya ndena mbesa aite siana mena sio na kiveti kiwila kina mwiye wone mutwae na to mokone yesimo yengi iyo jamaa ile aite nda mundu serious kutwawa na agatunenga namba yake ya simu kukosa na labda webindo imwe yake ni kwa neti wambe yo manzanza mundu otwangi pasta aye kana wale to handle kinja mdembo atakwaza imundu muzi yete nake you can first of all la atwaanite ndukaendewe ni usemba mutiane waile kuendewa ni onela ni muthataniti mutona kwikata mawo amwe na mumakatela mwini mukethia mwikuiwa ni awo kwa kisungu twita reconciliation mukaciokiania and especially besiana ina mukaikiania besiana na patesiana na besiana ni zaidi nundu siana isu sio sisi nau na mwaitu sisi tata na mami yu ila mwambe yoko sana na mwambe yotia na nundu watu ndo tunini mwilicha siana isi nduni itena mabetio na siambi ya kuiwa wo na kuumia na siana imwitia chao mwitio kiumo cha muthemba nundu juma ibundizia mundu mukatwa ai mana wana mume akathi siana sisi chao siana kisi kiuna ikaithenya ko kila kipata neno wa mutwano kindu chambe ni mwami no twana buciokiania lakini mundu mukozu etha mundu umeone watwa iwe whether ni watu weka kana ndatwa asui mabityo manene muno pyo nundu first of all kumwe ni watu weje maanisha already na mundu umionge maanisha already ni wa movie on na mundu umionge meoko maimwe na chao na kindu chuchu ni kiwitha cia mundu umewo muno whether ni uwo kana tigwo na nikito no tumo mundu umeakola ndu ni chao ni muthemba wa matharau kwa uno ucio andu asuma siwe lakini etha gwo ni woki achunguze etha gwo ni woki mundu ni mundu mukosu ni watu iwe nathi kwa mundu umiongi aikane nake amweke athioku nundu yu ndulazimithia mundu kukwenda na wendo wo lazimithia ndunga wa thimo ndamwa ndulazimithia mundu kukwenda kwa hiyo etha ni wa mumenie na atwa wanungi aikane onake athioku na wayi kwatenga ingai nuko muteke ni wasongeka na gaza na kutana na vinyo ndo batonyekana ne kana withi no misa obyubusu mubika akenuke akebeti but kiveti ni wanleile koga ko yani ili ni bidi ninuke kila mwisho wa mwezi but boss anenga just 2 days or 1 day toto mabaki beticho kitenda ko tibala pe mome you utwaite mundu amuthembo alita kwikati wino byubu no kwenda kiveti bakubino waketi eti endo akita lakini kikweti wako kiveti you need counseling kana mundu akenene nundu labda nitwa ile okezi atuma icho kile yako kailo bineki kana kola kwe moma Itumi kila nesi ibeti yekala basa na moma sia kwataka mwana onaka gumaluka mambe othumo matuku meano ndo abe ko kailo bi mewe yani ko ketambasi we amende ta muno go uzuko le ndikwelewa ni ja oketumwalea ndo nyako ya be oketumi fulani kana we be ibinda wogie na be ko kindu chamwe we dia wona akola ko kailo bi ndo tikawaida ibeti especially lazi kalamosi kulea ko kakola na mume ilobi no getha measia maiko Alexarito wasenganya kana show is sawa. I enjoy so much. Feli de video. Akule joni kule spam si mondome ni dela kanamba kama mondome akakwa panga likosa 10 bamwe. Idela scientifically speaking is idela lakini with the time olondu miaka ende yongelekete twasi anito nya kuthelanga bina nuto jago da sio of course with the time volume kana amount ni oleka na bia binya okaoleka ondu wemwene wende na koleka ondu wende na ukwa Haka ngo aite yani kule nikia kama nena mayasi au mamome mutiso monene masinye nzewa kwa mutiso wa keni monene mono indi nadhukia kabisa anigwa osawa kule tunikia ka ina nongeba muzongi ashanga nendo mateja ni mwe
tia ka on the mas ya mume na nene pe wala ma complain ya kana na nini ko ne kutenge bera na kameba na no ndo nini ala ma complain ya mba ile ti on mai mulonza so ko na mai ko amu me da men genuine mai complain ya men genuine munongwe kwanza ile kumbeke afu mundu akawete kana mume munene ngolewa kia ngolewa Demia kaza kama tangi yo utatoanite na wena dry spell wani takuikana na mboi uile awani ungamite ungamumba kwa twani nindi kila kitu mwa twana ichao kana so kaze no wale taikata nini siku ya ndo ungamite uwe kuite kiveti ka ungamini kana kwa muka uwe ungamite ukaja na ilo twana uike bitita mundume thanu nuki yako cha mistari wike kabisa utwane nundu yu wakwatezi akoya witwika king'ei no uto wizi ng'ei mabina mengi kuni awolelo ukakwatike Madam Lydia wabe na imwe kukoneti yasia kule kana mundu mukano wase ena ebuya mitha mbatoka na muonza man akaziana me muonza asomi mazi ai ebuya mundu mugaya ile okuwa at least si umwamiongo ina 40 weeks nisio nyebi ya kukwebu ya mundu muka lakini wasoma mazi ya mundu no akasia plus minus 2 weeks kwa hiyo there approximate kana average ni 40 weeks ni suma miongo ena mundu no akasia na suma miongo etatu na kana miongo ena na ile be alama betu kasia na suma ile ange makasia abati alete jao suma ile ubike suma miongo ena lakini alama sia ana suma beo sia na sia wana meitha thatro kana mei monza na jutikila to azia mwana asiwa ata mubiku siana sia mudembo especially meitha thatro ni nini na nundu ni nini sia wanu nilazi to preterm babies siana isi wait abigete ke kamba ni wazia na sia mudembo ni sia mba kuindwa tikola kezunguzi ya wai nursery ni kana incubator ni ko no isi ya na mwana ma survive ya yote ngemea na jao na care hospitali la masia iwai mena mashini pia nata sio so bya mwana ozu osiaitwa temu biku lakini ticho cha kawaida peo andu masia na me Yesu lakini ezu tu yo jao tiyo nomo ni meikenda lakini akapia no maile kwethi careful pe andu ama wethi labda mundu aitabie mbeni na ndama na ila waitabie ona tyo jao to moi wake waseletwe lakini aya itabie kwa akwambe yota lebu twaze meye lebe tokete na kona atose itaibiku indokele ya ibiku mundu no maile kwethi careful kethe ni wisi we utali wake we bwezu wambeye matukala mailete kana ndo ya kwethi ambe yota la emosele Andakacha bibi baito anjika muwete eze ewe kaba ungalikosi ya pipeline na onga mite masibunze bene kumanzi emundu ibange pati katuma kasekelikosi ya matatu kwete nesa Madam Lydia ibado ninongona yuko neti akulete wendi mwingi uwa mundu umelauka mundu akilile onyesha pe ndo mundu utonya kwika akawola ulo kunyesha ni mundu maka mundu boka mundu moka yo kita angie kunyesha yo angie kuona wendi mwingi ukethie wetu aendo jamaa mundu boka ni wakwenda well kauno interesting no likana kawa tueleza kana wasi haindi mundu amino with yao na mundu umebakubwa nadhani weani no akakwata mundu katikati wa cycle ibinda ya ovulation niyo nawe tai around ibinda ovulation no with ya mundu emubyuki ukethia any mundu we around we yenda lakini ti ukete onyesha unless with ya na hormonal imbalance mundu around ibinda yako kikamba tikile tuita kuona iyo kita kuona mundu okita kuona with ya hormones totally lazima tisia sex estrogen levels with as you lekete and wengi they are excited unless and not tofauti na moto ya with the hormones yake around that time na excited actually be and with I'm very excited before one na soon uketha excited today wakomana na mweme mbatu one kweja uketha ID ni mokie ungia kulete mundume kamili ailo twana ende hena miaka yanata
mundu umekamili I think kwambia 19 years no atwane by on 18 niwe yani jo kama mundu mukabo ni mukomau 19 mundu wa kuma 19 ni mukomau no atwane kila kitu zale aza nundu ni twena masomo twena career to build sindu sinu tuzale asya tukeso twana tuyasele but kuma 19 muno lakini kuma 19 mundu no atwane ona wapi kundu kumota kwa no this time na pa imwana izwana sio 17 18 na ikaanza by the time 19 ukatha na ibetile ungiaka asa kuma 2019 nda koma na mundu muka ni kawaida ama naga sana 23 years kuma 2019 23 years no mwana 2019 ya miaka ya nambe 2021 or 4 years abo tumembeka na ungama na ndongama aje odena na de tina ni ona baidina nando ni ai le the actually it we for the last 23 years ndiako mama so you are already waking up it with 2019 wakomia before 2019 kuendele sa sawa kila kibono unless with the number maybe mamudha make maisawa maikuungama lakini leo kuungama onesa ni mundu kawaida kwanza uzi mundu waonewa kikombe cha chai nundu ena kula kuita wako hiyo mecha ningina natwaanite koma nao nde you ndambie ko yomba ya atwane na maundu tasu na ine kwanza zitwa lo mune i5 ni mundu memuzio usu kwanza la witwana kama na kwikati kwesubia neza na kweyomesa na kulio kama thinani usu mundu monenga i5 kabisa shabiki ongea kazi ndeto mbikite na hesabu pongezi kwenye na pasa lakini kiveti kuma na mutwanda wa kujoba ata na matabengi wasi ya wendo asongi ya na asira na tuiko sana kabisa yiba hapo nakana pena thinendi ilika kino kila kibetikile hapo dikula kwe mume nona yansekele binda matabengi to sia wendo ma amusongi ya na asira so vyo nakana pena kindu kitasoviwa ajo nendo kule manoe wakibetiki atwangi ata of course nindeze it sound funny lakini ethe mundu amene gwendete eiwa woi wa mwe ukailobi ayazi aiye wo twani uzuko biata ko amlazi belilio mutwa kana ko baibiata kana ko bekindu kibijikela choni yake kazata leo kindu manote ututabia labda yutukeso koma na muthe no no twelewe story yake nundwe sindu yokueta ni interesting muno na ina katika normal marriage si sound abnormal lakini po perspective ngibasi ki mutwana ndo matwana kibatukanyo you'll be surprised na utavyo lakini nigwo kwe kama twawa nundu alangi no matwaiwe ngana wikatike koya ko ndakakuye ko kwe kama twawa nundu meiwe we atuka mundu mukamuima waile ikwa muimi unikana muimi wakakuithasia na mumanga wana inye we yale wako mwingi wo waile twawo kaisa naku ko at the end of the day utethi ya mundu mukosu atwaiwe ti kwitha ewesi wendo na we esi kutwawa ni asubiwe anengo sindu sia kwikia sia oya na ndese lugha ya mapenzi na atabwa lugha ya mapenzi ndao fakamu wetu kwa mama tao nzi etwe ingi be level metha mai ukethia alokune nwenga wa mapenzi nuko thata yona ko wabuthwa kanona na nuko wo mundu zuko na atuketio uthi omana nundu eona ila wetwa mundu mume mundu mume usine wa mubuthia anda ilo mwiko na kuya kama tao fakam stage yesu ya wetu usu wabo na nundu mata fakam kiu ona mume majaribu maitens ngewasi ya mapenzi with ya matiu meiko that ameona no etu mpaka up to this level kwa mundu usine wailo mandolo kunena na muka na if possible ainena na chao ainenyo no mundu ungi no mutumia mundu mukonge mukomau amwelese chao tina ni chao no sometimes nwezi tutsemba quickly ko blame maume akatuka kwa undu wa mwikie kwa undu naturally mali kwa undu naturally mengo ndhuku ona wa munenyo ona wa mwikata naturally mundu ziwe nde usio na amu with ya maybe ona maume kwa maina umia kwa mume maume na kukwo kana angini with ya ma abuse iwe ma kwa atwa metu ili tu na nundu wa chukwe mawo mengoni
na kila mundu umewenda kuisilanzi Yesu aimulinganisha nola amukwatie including mume kwa mundu sino kwenda mutai anene nake amutai nundu nye kwigwa mundu muka utekwenda ikula kwi mume ni kindu nomo onoko setwe tikindu nomo mundu ekala akaekea akekata onetanda naekea kathio kozo haki yake sangino wenda wiwite wola kinu kazi ai onanego woko ni lio ya nona kaendwa nga circulate yako ayazo na wewe atambo yambe ndo gata ugatyo bonete